sangkal papase. Yan Aryo Barak nyen. Kalah Kang Joyo malu. Sakewala lemah Aryo Barak kalah. Petang tunen yo sido kalah. Ya namune aku dang serano subo kacakang. Nyatur buano bilang bucu purine subo misi serano. Nakat kejabo purine. Subo madan kakenaning pamor bubuk katekaning serano. Nyen jenyak jak. Tujuh musno yang dadi ban purine ne. Pang dadi je pegoyangan sampi. Dadi tegalan yo. Bang itu ngangge Aryo Barak. Tiang. Iya namun tuh tegas bos itu doa agung lingsir. Ngulah ya siap kade itu nu masih kelicak-kelicak ya ini. Men apa ya dotang. Gusti kalipun mewasta ayamipun punika sada Gusti. Yening sampun medewek sada nak tenjekeni nyenantu ko baos iwang, baos patut, jak ya memerut. Yen ping 3 timpo Gusti, demprat Gusti, meh ping 4 ipul pacang teko, kalayame. Yen nuju wehen tedo, nak tedan itu namahipun timpal ne terus. Saja pesan gitu buka baos. Ayana jak henten kadiliak bener ayame. Dia dados angen ben suci. Taluh ne ten dados angen dak sino taluh bebek. Lingsir! Malumar bungut cai ni. Diarap nyen cai mapedone. Ngeraosang cai siap. Tunggu yo siap dadi ya nuselak ngenyakang batis yo ne diwardia pura. Rumah so nyen yo ngelah taluh dini ane patut aseno. Ngwaki matakon. Yen cai nyinanggo kang iban cai ne prakango. Makelo supo cai tatat wake. Mirip penulian sing ngelah wilaso lan sekayone to. Sangkal sing taen ngetekuk sing ado mirip wilasan cai ne ane pariangon cai dini. Ingat, bebaturan jabo purine ne ane malu. Mesengkar melah purine jajar keagungan itu nerepati. Aryo Barak ane makado. Nah, li. Do nyen gingsir angono talonang nah. Tiang sebelum merasa tiang ane kenen itu. Saja tiang dini memarakan sing lah taluh awanan tiang sing ngetekok buka beli. Tiang nak ingat melah dini temoke kuri agong melah buah mulo sangka nang beli ane tadi pemucuk sake walo singin di dian beli mekejang panyak di sini pada tando mandri ngopin perjalanan beli nih tiang saja merasa bengong teken wibawan beli nih dini ke walo jeneng ngeloban beli nih bos keliwat irajah tamah mau mungkin dewek beli nih sing jeneng nyanang dan beli ento do kenen nu beli merasa keuangan ngalih beli penangkep nangkep tinggi itu dua agung sing jelento pengliakan dia siap Kengken pengliakan kat-katang cai dosa kewalo angon cai serano suriak nundung wake sakewalo wake sing nak suko resep liyo nyenana kekene caro caine nyen Julian gerayang beten aduh lantas hitungane anak nacan lah yo tegak mulung sapken kulit sapken nyamuk ingat sih makulit habidang nyen ajak wake sesama neng paro Aryo nekat ke Gusten cai abidang nyen masih kulit sesama neng paro Aryo sake walo melakang ban ngewawo jagat sangkal
bakal buka penuh amun apunyen agung wilasone adoh sing nak ngrekonan masih nih kanggo caro cai nyen kincir Duh Gusti nawa Kang. Kadi baos Gusti mesemedon sareng Dani Yari. Pinako pengabeh ida Sang Prabu. Ida Sang Prabu entane Gusti tetujone wantah gumawe sukani Kang Ratna sapunika ya. Tados Gusti tios pemargine amanah si Kang Rat aku do sampun panyake padam ulian wisesan penistian Gustine. Nah, do ingatang, mirip tiang ngadu-ado, mirip tiang ngawi-ngawi rasane. Nah, mau buktinya munyin tiang sih kadang beli. ora Kengken. mumpung cai ngraos buka kedo aben kengkenang aben kudiang jak subah muntu kena cai ne penyet cini ken wake antosna rumah sat wake macan pulas tundun cai apa nyen kedadian kumin cai ne apa kedadian ukudang cai ne tok antos wake Yang kecut tiang nak misal dia pesan beli. Beli angon tiang nyamek kelihan, yen beli mang pengancan bukok itu, tiang angon beli nyamek cerikan, kengken ben tiang nak misal dia. Berangkat! Keto penyoh belinya, tiang lakan nuti. melah nyen cai sop jet aku medini di wardia pura makati wake uli dini makati Nah, ke Laut suriake anu men sampah tiap-tiap men uut pekawan gelesan. Kemudian Dani ngeper-ngeperan. Sapuniki Gusti. Sampun midap-dap ida Sangyang Surya pacang sabering jagate nyaluk sani kaliyo iriki galah tani pacang wirang pakayun terakhir titiang pacang reh Kengken bawang yang munyin bapone, ingetang, diastu lemah, diastu petang, sing nyen tidak dilempas. inge iring data bagi